na bonun thusim tha ngai dingin kan lim che kilvin tunia hin Genghis Khan thusim ina sei diwa hin athusim hi aning aka abona sei di le ni khat be ke sei jong le ki chai lo de hin hi jong le I het thei diwa apoi mo deu lai ho ina la do wa ina sei diwa hin lunglut tain anangai ke no hite 1227 kum cha hitain echiku mahin Central Asia gam sunga sepai kem khat sunga hin vanoi pumpi galzo hola a hat pen le anasa pena anaki he Genghis Khan kitipa hin ahin kho haina hu achaina ana thla doi ne hi Genghis Khan hi vanoya gamwai pola adinga jong agamwai pu na anasim lin pen khat ahin ama thi hi koi ma het lo dingin alhan mun jing jong koi ma ke het sa lawin thapha be pi hi ana koi ne hi athi achun ata asa chu gu thibin Mongolia lamin ale pon ama thi na kin kiman le kin kibol ho mukha aum kha a hi jong le ama chu amunin athat den chet jing ne hi ji chun tuni chana hin koi ma chan akivui namun ahed onai puwe ne hi Genghis Khan thu sim hi lungsen ta jong hin ama hi su a hung pinga hi cha ko na cho vanoi pumpi ake khat tabang vai ho ma hung panga he chilai khang leisit pumpia mihim ana zat la 11% chan he ji chu million som lilam anatha hin tuni chana hin ahing na lai mihim million som lagu ho hin ama DNA anaya hing a hi tin jong age se ne hi ama hin khang thu sim ho jong atun sana dinga a hin khial do a athu sima ki sei mai sanga ama hi nasa zo che na lai a hi Genghis Khan hi 1162 kumla vela ana pinga hin apina amin ki sa pi cho hi le Temujin hi aban sai masangum tun video analog kinatin ama hi thanei sa hung ping jing hai point Mongol sunga mihim za chom ho ama ho ki ka gamle goji a anaki sa tu naw pha laya hi anapinga hin apa Yesu ge kitipa jong hi zat nya hol a ho hausa khat mai bo hi Temujin hi kum ko be palhena chun apa ki dau pi le ki din te pi jing mi ho chun Temujin pa chu poison lo adon saun anatha tawen hi heti chun man gang ta en thil dan zo se cho ahung khial jingin apa Yesu ge athi phanin Temujin te am ho zat mi ho chun a chen naw mun ho ada thaun asakol ho agan cha zo siu le I mama zo si ekipun Temujin le anu le aso pi ho chu Mongolian gam bu bang khila chun dama thiden dingin ada la tawen hi heti ha asat namuna chu mi atam zo wang hingdo dingin ta sanam poin a hin la Temujin nu hin acha te chu damle binin ana hin soin gamla ho powin sa le nga amanin thingjung le ne thei dang nga le sa ipi hi jong le ne thei amu ta phot nu aneon ana ki hin so ne hi heti chun gen theina chungnung tho in ana hingun abang le an ane lo new jong ana omji in hi ji chun Temujin hin leise chungwang hi kilung se le ki ngai lun na om poiti mata in ana hedoin hi Temujin hi ang khan tau lai ta tin es a hi lai hin akidau piu agalmi ten amanun so in anapan saon angonga hin thinga kisim ki hen na khatin a henun zum leza ana thu saon hi hitia bol gen theina ho in mi atam zon thina ana tu gam tan athilo ho jong angol do gamun a hin la Temujin wang chu anatha ha zo che ne hi nilha khat chu kin khat hi agal zon aw ki pa golnu aman lai wa hin Temujin nga a akwai pau jong chu azudon nalamin akhamin ho helowin awm tan hichi chu Temujin hin chance la anan a hin nein Temujin chun agat pa chu lungse na be helin ama alola thinga aki hen jing pum chun anathanin amuna kona chun khothim noin azam doin jingka again vadung khana hin aki selen hi a hin khan khonei ta in sung kha te hin Temujin chu amudon ama chu aki thopiun angonga aki hen na jong asut piun anaki thopiu ne hi Temujin hin koichun aki thopia koichun aduha bol hamti chu amel chi jingin ahin khulum kein ama adinga kita ata pang ho ki paman api jingin ama dawa pang mi tewang lungsit na be hilin ana bol jin hi Temujin hi khangdong cha hin lai jong le jinei pha hong hi ahin nunga khangdong cha mel hoita borti kitinu hi aki chen pin ama hi michin ta kha jong hin
ahin khwa ata asan pen a partner khanin ahung pangdoi ni hi ahila aki chenzo hon phat sot lo cha ahin boina ta khat ahung hlongkit tan aki do pi ho markets kiti zan ho chon temujin te chenna mun chu ahin bulun masanga anaki boinaw phula anan gal ahin bol khomun azinu chu ahingin anakai mangpi taw ni hi temujin adingin hichiki bol hi ama kitu mong a hi ti akilangin midang ho banga gal lel a hi ti nopla a haimil jing the hina in hi zongle temujin wangin aphula te te ding azinu kinung pui te te ding tin ki gel thana anei tai ni hi heti chun apan pi ding aki khop khomin anew laya kona aloi phata a hin nei jamukha kitipale khan kiti ho mi thanei ta tokrul kiti amani zawna in mi iza nampi apan pi ding in anaki khop tu mi nei heti chun amho si chu ki thu khomin ahung bulu teo market kiti mi ho chu nasata in agabulun agaban sa chop zingun temujinin azinu zong chu amho khona konin ahin kile puido ta nei ahin hichi sunga chen azinu hin naw anawop mantan azinu naw wop chu ama a hi ham ahilole gal hinga anakai ho hichi mi ho a chu ham ake chen ta point hi zong le temujin hin hichi naw cha hung ping chu ama cha bang mangin ake pomin mi pi masanga ake su mol phona wang chu a hai mil hi be ne hi mongol mi ho hi e ho bang banga anaki tu lo him o hin ama ho ka la a phat zo sia anaki do jingwa anaki that tu jingwa tribe khat le tribe khat clan khat le clan khat hi tia chu phungle changa anaki khen tel tel jing o hi hichi azat ka wa ki tu mo na hi akhanga ahin chi pi o hi tain hi ji acho amo nga thailo hi hichi aboinaw hi temujinin chance la anan ahin nei kinin zat lenam chum ho to kinup to na ahin simin gala azo mi ho chu ama thanei na nuya aum diwin nakilhen thei diu option anapin ama nuya num ho chu hiti chen ahing hoin ama thunei na nuya num lo ho wang chu lungse na be hilin asat chap ji ta nei hichi agam sunga dinga ki khel na lin ta kha zong hong hin haji chu mongol te chondana hi nagalmi te chu gala na zo a hi le abon cha na tha na su mang ding ham a hi lo le su dinga na koi ding ham ti e ahin la temujin hin hichite ni chung chu na hin akilhen the diu lampi khat ana koi pi ben ama thanei na nuya aw muwa ama azwa mi hon hat ta hi the na diu tin ana kilhen sa ji ni hi heti chun mi him khat chu alida alal na thei ding chu ama chi na thip na le a hat na ai lo le a bol thein a kunin ana thleng ji in thisana kunin ana ve pu ni hi ama vai hom na nuya chun kel ngoi ching mi kha zong chu sepai zalam kai hung hi do thei agal mi ana hi sa ama thune nuya hung ho zong akita wa hi le ama dinga sepai zalam kai hung hi thei kin ma hi hichi ta bang dan le kichi pi thil hi hitia leng le emperor ho ki vai hom dana hi munchum gam chuma jong anaki za khalo anaki bol khalo hi la hi hizi in mi hon ama hi angai sangun ata asanun midang ho bol kha lo hil milham ho jing jong akidu do na theiding chance anapi ne hi temujin hi milung len ta hi wanga hi lungsin na nei lo hil tabang khat hi kina hi iti ham khana nam khat chun ama thupi ani lo wa ama thunuya aum num lo wa hi le ama ho chu mi te ki hil na denga aban tha chama numei chapang ti lawa abon chawa aban tha gama athilong wa chu mul anasim zia pyramid banga kho anasit sang zia hi khat ve chang chu akido pi te ho khat hin ama nui do alam kai lin ho khat anaman don ama chu ahing sanin tuisa in anahun li uvin hi le temujin hin alam kai lin pa phula na ding chun ami ho chu a chen naw chan gain agadel lunin alin anew khen tum lo hilin anaban tha chai ke ni hi temujin hin min phat jong aki hola aki sima hin agalmi te chu ama anga aki pi thaule ama to hing khom diu aki pi tha num lo le agu achang ge wa kisumang ding te chu aman achi pi hi jing a hi ji in mi atam zon ama nuya uma hinding ana thleng chu ji win hi 1206 komin temujin hin thil hi thei dinga min anagial lo bi khat a hin bol do kinin mongol gamsunga zat lenam chum jo se chu khanin a hin gom khomin akilol now great assembly the kurultai kiti tribal leaders hochun ama hi Genghis Khan tin anamin saon hichimin hi anapion
hi chi chu universal ruler ei ho pawa ki sele vanui bumpi vai hom pa iti ding ham hi intin mongol gam pumpi vai homa ahong panachun Genghis Khan hi kum som li le li ana phatain a hin la ama hi ana to ding ho akona hong ki panbe hinalai hi Genghis Khan hin sepai atam nei pen zong ai pun galman cha zong anei hoi pen a hi de poina a hin ama hin hi ho sang sanga hoi zo discipline strategy le mi ho ki cha sa na thei ana nei ne hi heti chon Mongol sepai ho chu galsat sepai na sata machine bangin asim doin sepai sunga unit josin lamkai anei su kein heti chon abe in lamkai asim suin ama ho si chu Genghis Khan thunuya su ke kino hi iti hama hi chi abe a sepai ki hom hen unit hola a chu mi khat to azam da a hi zong le a unit pumpi wa go na ki pia ki sumang jing dinga dan ki sim khuma hi ji a chu ngol hoi ta chon na ki ti chu thina hi chet jing ding tina hin ki ta apanole ki pa man hoi ta amu ki diu ma hi Mongol sepai ho hin sakol mangin gal asa nun sakol chunga konin thelpi mangin galmi te ho akamun a thelpi ho jong a ha theidan chu 200 yard hi chu fitna isimai le fit jugup lam chana kun kisan galmi te kidalna phole ima ma ho jong aka bang che jeng ne hi a thelpi kap thiem danu jong chu sakol chunga thlai pu ma jong a target nu chu aka kha che theiwa a galmi te masangwa gal lela zam dana ana zam jiwa a hin nungdel tingule am ho dinga chu thang ana kampi jiwa hi a galmi te koma kun thugu ima ho hedo dinga jong mi athalawa amuna akoi gal akon masangule ama ho kona chu thugu imajau si a hedo masa jiwa hi Mongol sepai ho chu agal san nawa ama chal dan chu ama ho bangahin koimadang sepai anama chal khapuin nikhat sung mai main mile zakhat chan ana chal da obun ni hi ama ho hin gal ki sa na hin thale jungle him le thel se amang povin lung thim thu ta sengin pan analaun mi dang sangin ana bol hoi zoma ma ne hi Genghis Khan hin kicha na kiti hi ipi tabang ham ti hi a het chet jein hopi ho abulu ding masangle ama ho ding chun thu thot anei masajin naki pi la wa a hi le naki hing hoi diu naki pi la nom lo wa a hi le na hopi pum wa naki sumang diu a hi tin akicha sa masajin hi athu pi le athu thot chu atot hilawa apol do mong ding a hi ti a het theiwa avet sa na ding zong ana bol do tan Nisapur kiti hopi te chan athupi anit lowa ama kisat pi ding anati ta ajeun Genghis Khanin a hopi sungmi alin anyau chapang le te sege agan cha ge win ana that gam si se ne hi heti chan athilong wa kuna chan pyramid bangin mul ana sem kinin alei se jing jong chu chilei aso na din a bolin ima cha ahung ke do ki lo hil na dingin ana bolin hi heti athil bol thu hi ha ta en aki thang jing tan hopi zo si chu ki chat nan adim gam tawin Mongol sepai hon hopi nai dung ahin pha pan ho unjong ama ho chu ki sat pia kina api lo helin anaki pel haji tawin hi Genghis Khan le asepai te chu min aki chat naw chu galman cha thupi ta sangin aman lu zon ki chat na chun Mongol mi ho tampi ane hing hoi ne hi ahi le Genghis Khanin Mongol gamsung ahin la chai phanin China gamlamin alung ahin hei kitan Hechalaya chu Jin dynasty hin China gam salam kai chu anawai homa hija chu Mongol ho hi mi khang to lo mi ngol the thu na lai tia hi anakoyo hi hitia chu Mongola Khans kiti ho chu ama ho thuno ya anakoy wa khang iza chung ham hi eng bol le su gen theina chule noi si ta na bol wa zana anaki pi sa je wa hi hija hi Genghis Khan hin hitabanga akinoi si naw le akisu umul phonaw hi na sata le thu ding anati hi 1211 kumin Jin dynasty chu galin an bol hum time hichi Jin dynasty te hin sapai gal sa ding a million sa simane wa hin in le hopi thupi ta kulbang thupi ta le technology lama jong advance ma jing kharu chu hi Mongol sapai hawang hin kilung tu ta pan khom na theile lungse na behela mi gimbol na thei anei wa hin hichi Genghis Khana kona akila son hi
China te kulbang thupi ta ta ho chu asu set but loading a hi ti chu Genghis Khan hin a he jin a strategy a hin hial kinin a khopi sungdunga ne le cha abeya kila athi sangwatia akipi hla ka sevin ane le cha u hong na lampi ho ana kha cha pi ta na hi China mi mama engineers izan hampi jong ana thala kinin ama ho chun Genghis Khan le asepai te galman cha za chong chong simdan a hil kinun kulbang ho su se na theiding man cha le meilo ho sim do dan jong a hilu ne hi hiti chun China ho khopi ho jong abana banin khopi khana konin khopi khat ki zom zomin akipe lagam tawen 1215 kum ahung hin tawachun Genghis Khan sepai hon Beijing khopi chan aga tau pha tawen hi Jin dynasty chu akhil hain asunim tawen mihim a million sa semin thina atuin Genghis Khan hin China te chungin athaneina nasata hi anavet sain koite chu hi hen galman cha thupi ta ta nei hen lang I chanin khang tau jong lew ama masanga koima ong do loading he ti chu anamu sain hi Genghis Khan in phu ala anala a agim nei pen chu Khwarezmian Empire to akido chu hin 1218 kumin Genghis Khan hin Khwarezm te koma dingin sakol kang talai zanga anasolin aka awa chamnale ki he thim to na aum na dingin thuthot nge na anasemin hi hiya chun gam gi chena cheng odral khopia governor pa chan amao chu gam vegu dingle a khul tu dinga hung a hi bowi tin ngo na anein a thilpu zo se abon chan ala pin ami ho chu anatha pi gam tai ni hi Genghis Khanin hichi thu chu aza do phanin ama adinga asemang pachong lamkai lin ho mi thum asol kinin ami te deilo bola akibola akithagam na chungchang thu adia atan pi diwin ngi ena anganei sai ne hi a hin Khwarezmian lengpan jong hichi Genghis Khanin asol lamkai lin ambassador mi thum ho khat chu alol atan pin mi ni te ni chu akhamul hon mein ahal chai pin ahin le solin mel seta in kimuniam na chungnung penin ahin bolin hi ipachan Genghis Khanin jong asepai ho mi lakhat walam hi akhom tumin Khwarezmian lengpa sat dingin akun tai ne hi Genghis Khanin Khwarezm gamsung gamna hi sin pha bangin ahin tolin khopi khana konin khopi khat hiti sun abana banin ahin sumang pein agam sung mi pi abon cha asu umang ka asin ahin sat pe ne hi organs kiti khopi ahin pha chan hichi khopi mi te Genghis Khan nuya akun nom lo wa akipi hla anom lo jin Genghis Khanin vadung khan hi ating tanin avadung tui chu khopi sungin alun lu sain abon chawin tuin anasumangin hi Khwarezmian lengpa chu zamati na zamin hizongle Mongol sepai hon anunga del peun azo zona in Caspian tuipi lailunga tuikulgam khana achanga athi ka asin agadel peon hi chizau chun achapan ama panmun ahin hialin Genghis Khan khut nuya akipelhanum de pon hi je chun Genghis Khan in jong kum izan hamsung pi hi anadal lelein amasanga ama daudia anikisa sepai izat jongle aban tha chop chop jengin apa panmun hialpa atha ka asin anadelin anatha thau thau kinin hi heche Khwarezmian lengam vai hom nahi Islam gam vai pu hola adinga athanei pen khat anahiwin hizongle Genghis Khan khut nuin su hluin anaumun hi Genghis Khanin achi pile azui chu hile nei do bola hile kasu mangding nahi ti chu hi jeng hi Genghis Khan hin lengam tampi anulain anasunemin gamlin ta ama thunei nanuin anakoitan athi chana chun Korea akon Eastern Europe chan gei lam hi anala zone Siberia akona India gamgi lam chan 12 million square miles alien sungvel hi anatau phazo ta ne hi hichi leisi khangthusi madinga lengam kilo lin pena hitain Alexander sanga jong Rome te sanga jong chile ama masangle ama nunga lengam hung umzo se sanga jong gamchanga lin zo ahin hichi kum som ni lekhat alhin lai be ma anabol do zo hi Genghis Khan hi galzo pa iti dingham conqueror mai point ama hi agam mi pi ki khial na jong ahin international postal system hi ama na hin sim do pana agam sung pum pi sunga hi thu ki that tu na ho chu
ni khat ka sung se sia ahlun na thei ding a hin sim do hi hitia chu hola ba jong dan chum be asima Christian Muslim Buddhist le samans kiti ho chu a chen khom sa meritocracy kiti a hin sim da hicha chu mihim khat chu ama bol theina akona lam kailin ta hung hi thei ding mi khat chu apa se pai jalam kai hi mana ama nung le achapan apa panmun a khel jing ding kiti ho thi sana kun panmun ki pison kiti ho hi anasu be hi so lam le hlomlam ki zot mat na dinga lampi a hin sim do he chi chu sil ro tia hung ke to pe he gambung sunga chu chi na thip na lungkel ideas le technology le chon la khan culture ho min a het be theina dinga a sei phung jinga hi historian phabem ho seidanin Genghis Khan hin tu lai khang modern war foundation hi a hin phudo hi tin jong a sei hi a hin la hi cho zo si om do theina dinga athil hin bol do chu gel ngam jong hi lawa hin Genghis Khan hin agom goma mihim million som liwalam anatha hi chi chu chuchilai phana leisi na mihim zan la 11% lang hi zo hi khopi simsen lo akisu sin civilization tampi akisu sin mihim thi anasat dan chu mi holo bolna farmland ho jong chu a building mi athi gam wa akidon talo phanin thinglego in ake khum gam tain leiset mihim te akona thinglego ho haina dinga hui hungdo carbon dioxide level jong simthein akem lewin hi Genghis Khan gal sat na le gamla na akona mithi atambe se zen phat chom khat set pi hi leiset gam umdan weather le climate umdan ho ake khelen muntin chu thingna lo nain alu so ne hi tu khang mi ching mi thim genetic lama kholna nei mi hon a khu do danun to leisera pasal 16 million hola 0.5 ho tabang hin Genghis Khan DNA Y chromosome apoetin aseyon hi chuti ile pasal zanila khat tabang hi Genghis Khan son le chila heding tin hi Genghis Khan hi 1227 kuma anathi hin athi dan hi zat chomchomin akisen abangin gal kisa namuna thi hi tiwin ahin la akisai danin ama hi asakol chung tawna akona hi itiham khana khela kha thi pai pai hi tin kisai ne hi athi chana chun akum hi kum som gup lenga hi tain agam sunga kina ki baule ki phin na ho asu na lo dingin athi thu hi anasel gu ni hi athi vui na kina dingin zong ama hi Mongolia gam mong lamin mi ho het lo na mun ki sel gu na khanin apulut peun hitia achinawa athu hedo tapo chu aban tha jeng o hi athilong chu Mongolia gam sunga ki buya amun ki het na dinga ma ima jong ki sim lo hin tunigin koiman amudo nai poni hi Mongol mi ho chon dan adan jun jong hi chi Genghis Khan thlan khu hi hola su lo ding hi ake phal point mi abangin alhan khu hi doi thu ki buma ke kwai tu ma hi tin jong ase ne hi abangin ama hi vadung nuya ki buya hitia chu achunga chu tui kilun sa hi tin jong ase kinun Genghis Khan ki voina mun hi tu ni chan gya thil kidang le hol do lo mun khanin om jing tai ni Genghis Khan athi zo nung chun alengam chu acha te le atu te ho ka in ake ho khen pin atupa kup lai khan chu chin China gam pumpi galen agasat kinin Yon dynasty kiti chu a hin phut doi ni hi atupa dang khat Hulagu Khan kiti pa chun Baghdad le Islamic Golden Age kiti chu anasu sin anasu thlai ni hi Mongol lengam chu khununga hungki ke su hi jongle Genghis Khan thunei na nuya ke phut do dan lemul imzo si chu sot ta hom denin Genghis Khan dan chun Asia gam izat ham pi jong hoi ta in influence abolin kizu tunading lampi trade road an sim chun mihim za chum le gam za chum hwa dingin thil phata a hin soin galaya agal bol dan thep na ho zo si jong tune chanin het do ding ngai to in a khol khol na layon hi ama hin mihim khat chu i ma chanei lawin hung piang jong le ama het na le chi na a bol thein akun mi len ta wanoi pumpi vai hom jong hung hi do the hi ti ama ta hin kho akun anawe sai ni hi Genghis Khan hi khang thu sema dinga mi ho kenin na pen khat in jong apang jing na lain mihim anatha na ho je a hi mi hon
mi phalo chun lunga agelo hin abang chun agam mi te din khana adin sa athua anun sa nahi pachat ta lam kai hi tin zong asei kinu nahi athil dan ho hi ivet tu to hi le ama hi ani nia a hi ti thei zong a hin hi cha paido theilo thuta khat cho hi le Genghis Khan hin khang thu sim I chanham a hin khela lengam kiti hi thisana ki peson hilawa mihim ama thin na akon sim do the hi ti zong ama hin khomu mu konin anave sai ni hi kichat na le kita na hi sepai asang aza sanga zong thanei zo hi ti zong ave sain tu modern khang khan to machal na dingin solama kona hlomlam chan ki zot mat na ding lampi hoi ta zong a hin sim doi ne hi hi chaho zo si hi su a hi na akona a hin bol pana su a kona lengam sung vai hom hung hi a mi hon apai do zat neu pena kona vanoi le sit ake khat zen vai hom hung hi do hi Genghis Khan thu sim hi tup le doi su bulit na phula na le gamle go la a vai hom na imazo se ki gom khoma hin to a kum zagi wal zo la mahin pasal million som le gup lamin ama thi san apun lai ne hi aka la hin sei beding koi beding zat chum chum tam pim jong le tu ne ding ni chan chun chai hi tin video kina ki mu ke ding in na bonun nom le mangpha